Biyag ti tao. Adda akon dito silid ni mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Anaglaw ni Diado nga alahas na. Numaalak na jay. Daklakit di akwarta. Dinak nasiputan ni mama. Tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyakto matlang ti pangipatawidan na iti saniko amabati na. Anya ko matidakas iti aramidak ngay. Una aklang mat. Oh, just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan iti kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya. Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awanan bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrat dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Adeta. Nakita ko to'y lakasan ni mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni mama agameng na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Paglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka ba danagan? Tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko? Nasiputak nga minti isasarak na dito'y sila Jo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamam mo kan. Nasingput ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakasya ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawidan. Noan yaman ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsakbay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam tilakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kayat anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang. Diyak pa'y matmabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y lang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kag tanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay,
Apay manon daytoy a kwarta. Kunak met adi nakswelduan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasayang at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit diti agyaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta. Awan ke ngarod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka, nanak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat ka bailan kan napigsa akpay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo papa. Niyator ni kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana nga Apay akas lang makaungungat kayo mat. Isumat lagaya madyak makita di lakasa day di lolam ni tibalay. Dayjay mo't gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti dayjay. Si kakano tinangipatawidan na iti dayjay. Ket, apay nga ron na makaungat kayo ngay. No para mo't gayam kanyak dayjay, papa. Ket, amom nga ron no mapagtalkan dayjay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day di lolam. Nakdakalkit din, ti panagtalak na iti dayja babaunan ngam siyak nga anak na. Nas ka na mabirukan ta dayja abeti. Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga alahas. Papa, isasapulan ta dayja babaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyagan man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom yun, nanang. Kumarkaron sa matauyak yun. Di yumot ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumanoan niya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan manon nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo Naimbaglakit din tadakad kadwatan ni nana ising. Ken adu ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo ka di kayat dito'y nagakaran ta lugar, anak ko. Ket kayat kulatan ananang. Ngem sapay ko matamaudin daytoy apanagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Malaala, ingkakitaan ni nanam nga ising. Simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puun ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak dayjay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti dayjay. Taawan talgad ti panagbiag mi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laang tinasken a pangyawatak iti dayjay. Nanang!
Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tawa dinutukak amang paliiw. Iti sigod ang nagnaadan na beti. Kat anda ka no nakaibaga. No sa dino tinaudi nga makaranda. Naimbaglangan ta syakti imo nang inawagan da. Saan kat ani papa? Tinasayat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken ama unaak ni papa. Naringatan. Ang mga nanyapay ti aramidon na kanina na Betty. Bagiti inutil. Ha? Ne, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasanumat ngamin, may sa tao, ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagiti imbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talaga nga muna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglimangan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanan tayo may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda dya babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na dya alahas na dilulam. Milyones ti balor na dya. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagserra. Tinakman ni Soro. May sakamat. Unay ni papa. Gapoy ti kinagamrod na. Inot mo't amapukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apag sungrod. Tano kastoy amatutudo kat saan tayo amarigatan. Wen nanang. Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. Wen nanang. Didak pakadanagan. Kabailakon ti bagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wen anak ko. Maala, mapan kamin tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay may saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla adda arim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta kat kapampanaw na launay. Adda nga ta nalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty alumpinig? Wan. Apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka di nga oraya ko ni nanang mo? Agmay may saak lang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. Adala na patag ngay bagak ka ni Nana Betty. Ha? Sige. Umunag kayo nga rod. Nana ising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wen ka di, alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't ngamin adi mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtib bayo ak nana.
Jak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Ala, agawaan ta nga ron ti magnan. Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirokan kayo matlang. kasanuan na amuang ti kaadami ditoy. Kinapudno na. Adda dinutukak amang biro kada kayo. Kat naibagada dati alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam Pastrekam ida ditoy. Saanan, tapumanaw kami batla adagos nana. Taorin ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya, Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. sikati na kaisang ratan da ito alakasa barok. Para ken ka talaga da ito'y iso asinal salwadak. Ket sapay lakuma, tanuan niya man tilinaon da ita alakasa. Ket maaramat iti nasayaat barok. Akas iti pagayatan da iti lolam. Nana, Ala, nasken ama kapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden nana. Aywan, awatan nyo dati akwarta. Tulong ko kada kayo. Ay na, saanan barok? Alan nana, alaan yun. Kat agsubli ak tumanan. Adda ka di mabali na pangkuntakak kada kayo. Kas makita mat, awan kuryente dito'y ayan mi barok. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklang. Ay, ala agyamanak barok. Itataawanan dito'y tilakas. Kasla na parutanak iti siit dito'y barokong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayo mat siguro ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilamlamangan tayo. Nauma ka din dito, anak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, adara. At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang, Kunak no agulima kan tibiyag ta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga daga di taunay. Isarong morga. No di mo kayat nga uramag tinagpasit abalay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nana Ising, sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakes. Betty! Dinakpakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana Ising. Sir Saldi. Rumwar kamot lagayam. Kunak no urayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. Awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo ditoy. Anya? Apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Kas gunggunam anang ramid iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naudan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatiganabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo, Nanay Sing. Jasmine, anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo di tatulungan dak nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo dahito. Di kay agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress.
Papa, adda ka di ibagayo? Apaya simmer kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ne, apaya kastamot ng tibagbagayo, Papa. Adamot gaya man kan katilakasa day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka konti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, itid mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay akinabaknang ni mama. Papa, ininutan na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapoy ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Itid mo kanyak wano saan. Ha? Papa, anak dak, kabalandak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong itiday di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Well, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence, itad mon ti kidawag tapno nasayaat ka kanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil siya nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatag kalat na nga uray kas niya naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak, kadag iti nagbasbasulan na. Ha? Apay nga imay kamanan dito'y kabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalkalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni papam idi imay dito'y. Anya? Unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan. Jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami ad inangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Ken, wen gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka di. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ha? Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kininanay sing. Kaasimat baketen. Dakil ti utang ko anay bag-anakam kan ko ana. Ta iso tinangkad kadwa idi iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Iso nga agnad kayo ni Jibalay. Ta awanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo tunay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain Lawrence Baro. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasanot ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala akiti sa bali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Baro. Alan, Nana, umanugot kayon. Takayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasaya at yo kada kami idinagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod ah. Agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Baro, akim balay iti maipatpatakder di taasidag to'y balayo. Balayo, Nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Baro. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Baro. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi, Nana.
Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apa kay patakdaran ti balay, kukayon tumuten. Tiyak ninamnama da ito'y aramid ang baro. Agyaman ako day kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumat kada kami, nana. Biyag ti tao. Aki, abay nga da ka ditoy. Kunak man no, da klase mintun bigat. Mapuyatan ka laeng no, adda ka ditoy bar. Nasken ko mga agin inanakay tan. Kaya't ka kumatulungan, manang. Alas 2 pa'y mati klasik intun bigat. Ay nasaanen. Kabailak mo't daytoy. Ken may sa, aduti katulungak ditoy. Kabailan min. Matuo ka nakmat ngamin nga agigan latan iti balay, manang. Ala nga rod, angam dito'y kalaang basit nga opisina kwan. Di ka rumrumwar. Amangan no makasalaw kan tukit di iti mang bastos ken ka di tarwar. Sapay pasig alalaki ti customer tayo dito'y. Kat gagangay na atabar kat nga rod dito'y, manang. Ala, panawan ka nga rodon dito'y tani. Umad-adon ti tao. Hi, Hi! itala nga makita ka dito bar. Kabarbaro kan sa dito. Aywan, siya gayam ni Byron. Mabalin ti makiam-amukin ka, ading? Aki tinagan ko. Agyaman aki. Sabi lakma, ta maadaan ta pa itinananay nga oras. Tapno makapagam-am mo tayo Diyos to. Agkatuan ha? Adda aklang mat dito'y. Kwa, saan ko maaditoy? Agkita ta ko may tiruar, mabalin? Ha? O sige. Ngam intun adda wayak. Makumikumak ngamin ita. Agyaman aki. Alaaklat ang tinumber mo, tapno maawagan ka no kwa. O sige. Ni Byron ka di tay lalaki ang nakasarsaritam itay, Aki? Wen manang. Naranaan nak nga da iti kaha itay. Iso anak yam amo kanyak. Agan anad ka iti dayjay lalaki, wen? Pudno asuki dayjay dito'y bar. Ngam, diyak mo no mapagtalkan dayjay. Nadlaw ko nga minasabali ti kita na ken ka. Wen manang. Amok pa'y mat nga umuna ah. Ngam uray no maki-boyfriend ka, san mula taabay-bay anti panagadal mo, ha? Wen manang. Di ka madanagan. Jak baybayan na talaga ti panagadal ko. Hagyamanak no kasta ading ko. Diyak kayat nga agnanayon adito'y kalatan. Wen ka di manang. Ngam bayat ti panagadal ko. Bayam ko matumulong ak ditoy. Jak ngamin kaya tamarigatan ka manang. Naimbakit diya tanapig sa daytoy ang negosyo. Saan ang maawanan iti tao ng runa iti rabii. Uray saan ka pa'y laeng ang mapmapan ditoy. No adu ti aramiden nyo iti pagadalan nyo, wen? Wen manang. Makumikumak ngaminan no next week. Iso asigurado asa anak tupay la makatulong kan ka ditoy. Agyamanak ta pinatganak matlang, aki. Namitlo na daras, nga inawis ka. Ngam, italang apat gam ti awis ko aramarta. Pasensya kan, Byron. Busy ak ngamin. Di ka mat makikita ijibar. Manong aldawan nga awan ka ijay. Aywan, nagpakada ak pay lang kini manang. Ado ngamin ti masapol nga si kaswak. Okay. Kasano nga iti daton ko nga ayat ken ka. Awan ka di talaga tinamnamak. Ha? Ay ayatin ka, aki. Di na kumambot parigatan, please. Alaman laangan. Aklunan kan. Total, nasingpot kamat. Agpeso. Oh, aki amanak. Nakaragragsakak, aki. Inaklon mo ni Byron? Wen manang. Isumat laeng nga dya kon makitkita dito'y bar. Ang aki ading ko
balaagan ka manen. Di ka unay agtaltalag. Wen manang, kanayon ko matalaglagi panday takat. Aywan, pasensya ka pa'y laang manang no di ka pa'y matulungan dito bar. Nagrigat mo't ngamin dagiti aramiden mi iti pagadalan. Okay laan kung nakmitkin ka. Saan anas ka natulungan na? Igaid mo kit di ti panagadal mo. Wen manang. Byron, iho. Kunak manuyam amum ita, tay nobyam. Jak pa ngamin nakasarita ni Aki, ta makumikong pa ita, mama. Ngam addan to aldaw amuyo tinobyak. Nasingpat ni Aki. Siguraduam laeng ama ipagpanakkel tayo tinagtaudan na a pamilya, iho. Tano saan, nakababain kadagiti kakasinsin mo, nakaasawa iti doktor kas kada engineer. Ha? Mama, Apay, nakaamamuam iti nobyam. iti may sa abar, mama. Nagtrabaho kami ni Jay. Ang saanan ang sumsumrek, ta makumikom iti klase na. Ayun ay kamutan, iho. Di ka la nakapagpili mo ten iti nagbalin na nobyam. Nagadumot dita ti mabalin mo nga arman. Ang kasta pa'y a klase ti babae. Ha! Itapay laeng ibagbagakin kan, Byron. Jak maaklon dayjay a babae. Di kag pampanunot. Saysayangem laeng ti kinasirib mo. Mama, papa, iso ni Aki. Naimbag nga aldaw yu, ma'am, sir. Kastamat kan kaihan. Isumat lagayam apag mamauyungan na kati anak mi. Tanapintas kamot kayam. Agyaman nak, ma'am. Pasensya kan. Ngem prangkaak a tao. Noan niya ti jakayat, idiretso nga ibaga. Isu as sorry, ngem saan ka akayat para iti anak ko. Mama, Amelia, anya ka kadi. Apaya kasta ti panagsasaom. Nakababaen no maamuan dagiti kakabagyan tayo, anaam mula ang ni Byron iti may sa abar ti nobya na. Hosto na ita, Amelia. Nasakit mo't na ita panagsasaom. Sumardag ka man! Imbagak lang nga ruda na jak kayat day ta babaya para ken ka, Byron! Yamin kuyog mo pa ila dito'y balay? Ha! Sinaam daytoy abapae. Nagsakit ti pa nagsasaw kanyak ti ina ni Byron, manang. Jak ni namnama akas di ti pa nagkitkita da kanyak. Ading ko, napadasak ti kastan. Iso adya ko na kinobyo, idi nagsina kamin iti muna anobyo. Awan makunak iti ama ni Byron ta nasingpet. Ngam, ti ina na tinagsakit ti pa nagsasauna. Kasta una pa nang tagibasit na kanyak. Ay, agad. Anya ti ko na ni Byron ngay. Saan napulos sa nagsasao? Di napulos tinubngar dagiti imbagbaga ti ina na may papan kanyak, manang. Red flag daytan, ading ko. Paliiwom nga umuna, dumapagtalkan at talaga dayta alalaki. Madingarod tiriknak, manang. Tadinak man lain sakit, apulos. Hello, Aki. Hello? Apeng ngay mawag ka. Aging ka kadita. Kaguranak pa laeng. Pasensya kan. Jak ngamin namnamay nakasjay ti ibaga ni mamakin ka. Jak amo no niya ti sawag. Adamot punto ni mamay ti kasya na ibaga na saan ka di? Ang no pe kasta. Pasensya am kumalatam ti inak. Unay ka madtan, Byron. Imawawag ka pa'y langarod. Noawan matlagayam na sayat ng ibagam. Nainayunam lang ti sakit tinakam ko kan ka. Ni, saan kumamot ta kasta, ha? Kwa, agkita ta kuma. Kaya't ko ti makabawikan ka. Saan pa'y lang ita? Di ka kayat na makita, Byron. Aki, please. Sige, bye. Ni, apayan manang. Adamot pulis na danunak diti bar.
Anyat na pasamak. Ay, adamanan naggugulo a customer Ada na tiliwan ti asawa ng agbababae. Ay, normalan ti kasta dito'y ading ko. Tabarkat nga rod dito'y. Ay, kunak man no saan ka nga umay dito'y ita? Masurunak namin ka ni Byron, manang. Day tanti kun kunak ading ko. No, toksikan ti relasyon nyo, sinaamon. Saan pa'y nga ita, manang? Ngam nagkamkam mali. Jak mabutang amakiwin naswas kan kuana. Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laang. Aki, kunakunkat nga daka dito eh. Oh, Byron, itaman pa yung makita ka man nandito'y bar. Wen, ten karik namin iti bagik asa anak ko na sumrek iti orayan ni Abar. Manipod nagkinaawatan kami iti kabsat mo. Ha? Likliklikan nak namin ni Aki. Iso nga impalaran ko ti imay. Ket agyamanak tanadanon ka dito, Aki. Rumarta ko ma. Ado tinapati kapag saritaan ta. Byron, pasensya ka na. Ngamjak palubusan ti kabsat ko arumwar. Manang, siya kunti makamo ka ni Byron. Ang Aki. Agtalag ka kanyak, manang. Di na ko mapakadanagan. Kunak man no restaurant ti papananta. Hotel sa mo to nang isardangam itilugan mo. Agsarita talayang dita hotel, Aki. Di nak malilaw, Byron. Nagado ang mabalinta papanan. Hotel pa'y tinapilim. Sana ka manal. Tapno jak matarusan ti kayat mo nga aramidan. Ngam pasensyakan. Itapay lang. Makiwin na swasak kan. Ngam pudno ti imbagak nga agsarita talayang. Di mon urayin na makadanon ti iti unag ti hotel. Tama nga noon niya pa'y ti maaramid ko kan ka. No agkam-kam mali ka. Inan-anusak amin nga agkakasakitan ng ngag ko iti inam. Ipagpagapukan ka. Kunam abumawi ka kanyak. Ngam kasto'y gayam ti wagas mo. Dita ka man langan. Mabit lang, Aki. Aki! Nakiwin na swasa kun iti dayja Byron, manang. Nagalas mo't gayam ti ugali na. Kasmo't la iti inana. Ha? Ne, apay. Anya tinapasamak ading ko. Basta. Pasensya kan, manang. Manipod dita. Ipamaysa ka talagang ti panawon ko iti panagadal ko. Jak pa'y lama kinobyo. Nang runan no kasi ti dayja Byron. Kasta ti kasayaatan nga aramidem, ading ko. Ipamay-sampay laeng ti agadal. Nang runakat ni, saan asinsinan ti kurso nga alalaem. Maragsakan ta iti mabit. Makalpas kan iti panagadal mo. Uwen nga ron, manang. Kat numapasamak dayta. Siyak tumutin ti makaamukan ka. Panawam ton dayto abar. Tapno makasarak kan tumutin iti lalaki ang mangayat kan ka, manang. Naimbag man, ta nakapagpanunot kamat laeng iti nasayaat. Kat sininamon day jaya babae, iho. Mama, Saan na maibagay ken katikas jay a babae? Tay professional ti kayat ko para ken ka, iho. Ken wen gayam, nagsagana ka. Tayam amok to ken ka tay anak ti gayam ko. Agad adal iti medisina day jay. Agbalinto a doktor, iho. sige mama. Da kayo ti makaam mo. Aki, ading ko, kamaudyanan na, nagtupos ka matlaangan. Sanak a pinaay, ading ko. Para kan ka na ito abaligik, manang. Iti saan nga agbayag, naan-anay kanton a doktora. At dapay board exam na, manang. Basta, dakkel ti panagtalag ko iti kabailam ading ko. Patsak, maipasamday ta. Sapay lako, ma. Byron, anya di inyawag ti gayem ko nga ina tinobyam. Unay kamatan, di ka lag pampanunot matan. Apay asiniko gam tinobyam, katagad adal pay laeng. Nailawan kami ni Tinobyak, mama.
Saan min ang nagawidan ka ni Melissa tirik nami? Isa kayat ko nga ikalaysa. Aga, magadadal pa'y laeng. Agong ungat ti ina na ngay mawag kanyak. Tadi na kanukayatan ti ag-eskwela. Oh, kasla mabayinak pa yun na sumango iti gayem ko. Di ka nga nagpampanunot, Byron. Manang, itatan na talgadan ti trabaho. Panawa mo day ti abar. Dakkel mat kiti ti pagyamanak. Tadakkel katulungan ta idi iti panagadal ko day ti abar. Ngam, kayat kong aginanakan, Manang. Ay naaki ading ko, naggasatak meten. Takasken ka tinagbalin akabsat ko. Maipagpanakkel kalaunay akabsat ading ko. Kastakmat kan ka, Manang. Ado ti sakripisyo manang tulong kanyak iti panagadal ko. Ket kasado, agtuloy ka di manon nga agadal ni Melissa. Nakapagpas ngay meten. Kwa, saan pa'y mama? Ngamin, masikugmanan ni Melissa. Anya? Makatawan pa'y lati anak yung masikugmanan. Kan may sa, di na kanon kayat ti agadal. Masadot kanon. Nang runa ito ta masikugmanan. Ay, anya meten. Awan mo't gayam ti maipanakkel mo iti agbalin nga asawam. Ibagbagak pa'y mo't kadagiti gagayem ko nga agbalin to a doktor at manugang ko. Saan man atila sasawan niyo, mama? Nagngatunto mo ti arapapyo nga agbalin na manugang. Napili kayo nga minunay iti agbalin na manugang. Anya nga ita, nakatumpo nga klakat nga rodan iti sadot. Napintas lang ni Melissa, ngam sadot mat. Tila nga min inrit-rito yung kanyak. Anya? Hello, ading ko. Manang, kumusta ti pa nag-travel mo? Ay na, nagaduti mayat apag shoppingan dito yung Thailand. Anya ti kayat mo pasalubong ko ken ka? Urayan niya ditan, Manang. Tinapatag kat nag-enjoy ka dita. May mayat ko maano kadwa ka ading ko. Ang busy kamot ngamin dito ospital na pagtrabahwam. Wan nga rod, man-mano ti bakantek. Ala nga rod, agan-anad ka dita, Manang. Wen ka di, doktora. Agan-anad kamot dita, ading ko. Next patient, please. Ma'am Amelia Villegas. Shop data, doktora. Ha? Agtugaw kayo pa'y, ma'am. Thank you, doktora. Aguray ka. Kasla mabigbig ka, doktora. Kumusta kayon, madam? Owen! Si Katay ex ti anak ko, saan? Wan, ma'am. Ngam madamdama tayon tun nga agsarita. Adupay nga minta gurure a pasyente di tarwar, ma'am. Check upon kayo pa'y. Sige, doktora. Agawit tayo, mama. Mabainak dito yan. Oray ka nalpasan ti check up yo. Inta pa'y nga ron agpakada ka ni Aki, kababain mo't. Sapay ko na nga orayin ta amalpas. Diyak lang pagarop amay sagaya man ang doktora ni Aki, mama. Uwan nga rod. Ura siya ka. Mabainak ken kwa na. Tinagibasit ko ide ang kastoy mo't gayam ti pagtungpalan na. Pasensya kayon. Kung naklakit din no nagawid kayon. Ay, nalipatan nyo pa nga inala ti reseta ti agas yo, ma'am. Agdardaras kayong mat ngamin arimor itay kung nati sekretary. Uwan gayam. Mababainak ngamin ken ka, doktora. Aki, kunayolatan kanyak, ma'am. Pasensya ka lakuman. Kapo iti impakitak iti kalabas ken ka. Awan anyaman na, ma'am. Pinagbalin ko akarit dagidyan ay bagayo kanyak. Tapno adda nga igad ko ti agadal. Kat maragpat ko ti arapaap ko iti biyag. Di mi pulos ninamnama. Akas to iti pagbanagam, Aki. Kablaawan na ka. Agyaman nak, Byron. O sige, panawan kayo pa nga ron tani nag-break aklaan.
Agtrabaho ak manan, tane. Ado pa ti nakapila pasyente. Kasla jackpot yan, ti makikita kita iho. Kasla akla lumned, kapo itinakaro abain ko. Oray siyak, mama. Ang mala, agawit tayo kitin, tapno makaino na kayo. Ang intay pa'y gatangan nagti agas yo. Biyag. Di tao. Nalpasan ter Aramida, Clara anak ko. Anyang aminan ti kunam nga ibagam kanya. Umakar ti gayem ko iti may sa pribado a pagadalan dito'y lugar tayo, nanang. Kat, Kaya't kumati agadal iti pribado a pagadalan. high school ka pa'y laeng matanak ko. Kat adamot high school ijay, nanang. Kaya't kumati umakar iti private. O sige, no kasta ti kayat mo. Si kangarod ti masurot, anak ko. Agyaman nak, nanang. Ay na, naimbag ka pa'y. Mawatan nak. Ngamno ni tatang. Kontraan na ti amin na kayat ko. Kontrabida talaga. Mangtad ka iti kwarta, Benson, lakay. Ano nung ti kwarta bakit? Usaran ni Lyra. Umakar ngamin iti pribado a pagadalan. Iso ti kayat na. Anya? Kahit imanugot ka matadagos. Iso nga rod mo ti kayat na, lakay. Suportaran talatan. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dahita ti jacket ken ka bakit? Ano anya timbaga di anak mo? Tungpalo madagos. Awanan ti ado pa'y asao. Mangtad kakit din. Saan abali ta para iti anak ta ter Aramida? Agdisdesisyon ka, siksi ka. Inton sumaruno, pakaamuan nakmat nga umuna, tapagsaritaan tapay anaimbag. No jackpot gantikid daw na. Awan ang mga nugumura kadata dadakkel na. Papanam ngay, mare. Adaman ilakad ko a papeles, Marisali. Papeles. Ni, para itian niya day tangay. Agabroad kan samutan. Saan, Mare? Para iji pagadalan a pagakaran ti anak ko. No kasta. Umakar ni Lyra iti pagadalan, mare. Un, Mare. Ni, apay mat ngay. Isumat ti kayat na. Jak kayat apaayan ti anak ko. Taamangan nuguraan da kami, adadakkel na. Rabin, ngamawan pa naluto ang makan. Kasangsangpot ko laang, aginanaak labiit. Sa dino tayo ni Layraya. Ada siguro iti silad na Apay ngamin at di mo ipaon ngagluto. Nabannog ti anak mo. Ado kano ti inaramid da iti pagadalan. Kahit saanan nga aggunay dito'y balay. Ultimo agluto ka naglaba, dinam mo. Kita ang nagiti anak ni Kumari Masali. Oray kasangsangpot da naggapo iti pagadalan. Tumulong dalat tang agtrabaho iti balay da. Aday ta ka manen, lakay. Ikumparam manen ti anak ta iti sabali a tao. Pudnumot ngamin. Panpanuyam tumot ngamin ta anak ta. Iso akas jay. Ala, huston. Agulimakan. Di ka madanagan. Tamang panunutak iti pamuspusan. Tapno saan ta pag-apaan day ta pa nagluto dito'y balay. Naimbaglaangan tanadanon kayo dito'y balay yun, Nana Rosita. Apay, balasang ko. At damasapol mo. Agsapsapulak ngamin iti babaunan, Nana. Amangan numayat kayo. Ha? Anyat maaramid aya. Agluto, agdalos, kan aglabalaang, Nana. Day talaang gayam. Mayat kayo, Nana? Jak ngamin masango nga aramidan dagita. Uray agi stay out kayo latan. Mangrugi kayo iti alas 6 iti agsapa. Tajay pa nagluto yu iti pagarmusaran ti anak ko ama pa nag-eskwela. Ken uray agawid kayo to ti alas 4. Wano alas 5 iti malam. O sige, mayatak. Basta mayat ba't ti sweldo? Ayun anana. No sweldo ti pagsasaritaan, awan ti parikot iti dayta. Kaano nga rod amang rugi Inton bigat matlaang, Nana. Urayan kayon ton ijay balay, anya.
imbag abigat mo, Benson Barok. Nay, na kayo matgayam nana. Nasapa kayo nga imalatiw dito balay ah. Napatigsakit dito gagarayo. Umunag kayo nana. Agyamanak, Barok. Siyak tinala ni bakit mo ababaunan niyo. Ha? Babao na eh. Di na ka din adakamatkan ka. Nay, awan mo timagbagana akas tanana. Kasta aya. Nay, nagluto kan samutan. Karaman iti trabaho tagluto. Wala, nakaluto ako nana. Tawan mo tita mga agluto kat masapak ama pa niti trabaho. Ay, ala, sana bali Barok. Siyak tundo sumaruno. Anya kamatan Maricel? Apay man na nakasta ti tono ti boses mo si Benson. Apaya di mo imbagbaga kanyak anangala ka iti babaw na dito'y balay. Nalipatak lang nga imbaga. Talaga anangala akon iti babaunan. Tapno awan pagapaan ta. Tani, diya mo nga rod masango ti agluto kan aglaban no dadduman. Ay na bakit? Imbis nga isurum di anak tang agluto ka naglaba. Saan man? Ispoiled demot ngamin una yan. Kasano ang makasurun was tala? Ubing pay ni Lyra lakay. Anya nga rod tinamnamaam kan kwa na. May mayat matlaang no ti panagadal na laang ti pamaysana. 15 nan bakit? Rumbang la amasuro ng dagiti trabaho. Nagsimple a trabaho, ngumawan pa amo ng aramidan. Ay na, may mayat matlaang no adda ti babaunan lakay. Ay, nukasta ka na yun. Saan ka makatulong iti anak mo? Amangan no si kapay ti mangisagmak iti anak mo iti kastangar aramidan. Di ka man nagsao iti kasta si Benson. Mangisagmak asasawam mo. Overthinking kalaunay ngamin. Iso at tila ibagbagam. Aramidak ti kabailak para iti anak ta. Tapno saan amaya dayo tirik na nakadata. Anya amang iturong iti kamali adalan mo't asasawam dita. No awan na saya at nga ibagam, aguli makalatan. Masansan ka no, may ti apayo kinilakay mo anak ko. Apay, nagpulong mananday di Benson kada kayo tatang. Diyak pa'y nakasarita ni Benson. Ti karubayo ti nakadamagak. Diyo amo ti ugali day di Benson tatang. Apay, kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngamkas lati kayat na agrigat kami iti anak na. Kasanumit, alay bagam ti kasta anak ko. Idi manugutak nga umakar ni Lyra iti pribado a pagadalan. Nagadu asa una. Idi nangalak iti babaunan tapno adda agluto, agdalos ken aglaba, kinuntra namanen. Gastos mo't ngamin dararami naman ako. Panunutom ka de. No iti pampubliko a pagadalan ti pagadalan ni Lyra. Makatipid kayo. Sa maysa, sanyo kasapulan ti katulong. Pagtitinulungan nyo ati maaramin ito nagtipagtangan nyo. Tapno makatipid kayo. Nalakati agsaungam narigat ti mga ramid, tatang. May mayatlat tano at dababo unun. Parikot yun to ti pangalaan nyo iti paswilduyo ah. No saan akayat ni Benson ti tumulong? Kisayak jay savings mi, tatang. Anya? Nana, kanayon kay samutan itayan da Maricel. Wen atay nala nakababaunan sale. Babaunan? No kasta? Nangala dagayam iti babaunan da? Wen tadi nakanumot masangot agluto. Aglabakan agdalos. Kat nilayrangay nga anak da nana. Balasang matanday jay. Adda di tabalay da. Agkulkulong mo't iti silid na. Sa larumwar numabisin wano agdigos. Ay, amuyo nana. Nadlaw ko man. Pampanoy-nuyan ni Maricel di anak na. Di nansama ngamin kayat na maisuro iti trabaho. Diyak amo balasang ko. Nanang, kayat kumati maadan iti nginginaan a cellphone. Tekas la cellphone di ka iskwilaak. Kastoy man kitaan nyo dito'y ladawan. Ay na anak ko, kaano la ang idiginatang tayo ti cellphone mo? Blurred mo ti camera na.
Saan napintas ti quality ti camera na? Kastoy a cellphone ti kayat ko, nanang. Anya? Ala, siyak ti makaam mo. Igatangan ka, anak ko. Ay, agyaman ako, nay, nanang. The best ka talaga. Anya man hindi ito naka-eco bag nga nyawid mo ba kay? Saan aparakan ka daytoy, Benson? Para ijay anak na. Baro a cellphone na. Manen, kabarbaro pa ila tay cellphone na. Gimatang ka manen. Di bali tadamat savings tayo. Kan agsusweldo tamat. Ay na, saan tayong agururnong para iti kakastala nga ba nagbakay? Panunutom kumamot ti bannog ta Ulitak manan para iti anak ta daytoy nga aramidak. Saan para iti bagit? Saan anasaya ti kastang araramidam? Saan agapu ta kiniddaw na? Itid mo adagosan? Saan akasta ti husto pa ng padakkel iti anak? Amom Benson, awan pa'y napuutak nga inayunan na. Kontrabida ka akanayon. Pasat ti panangipatag ko daytoy iti anak na. Ti kayat ko, naragsak akanayon. Sana nasaya ti kastang araramidam anak ko. Agtipid ka kumamot Kasta ka na yun ti ibagbagayo matatang. Naimbagpay ni nanang. No adadawatag, itad na adagos. Saan nakaskada kayo? Jakla kayat amairwam ka anak ko. Si kanto ti nakakaasi. Kasano kumaan nakakaasi ak? Naragsakakit di ata maitad amin na kayat ko. Numaamuan ni lulom dayta. Sigurado abagbagaan na kaday jay. Asino nga min tinag ko na nga gipulong kayo manan? Saan nga amin abanag kat pakibiyangan nyo? Sige, panawan kayon tadapay papanak. Sabado ita anak ko. Sa di naman ti papanam. Kadwak dagiti gagayim ko. Nagpakada akon kanina ng itay kat pinalubusan nak. Narigat ang mapagbagaan ti anak ta. Gapu iti kastangar aramitam. Apay asyak ti pabasulam, no saan akayat ni Lyra ti dumagkan ka. Kasano? Kat itid mo mat amin adawatan na. Nga oray saan mat unay nga importante. Saan asyak ti pabasulam, Benson? Tabagim ti pabasulam. Kontrabida kan tumat akanayon. Saan ko akontrahan tar aramidam bakit? No amo apagsayaatan ti anak ta. Pangasim, Benson, di nakrengrengan. Panagkunam ka di. Kat nasaya ti kasta pa ng padakkel mo iti anak ta. Nan, mangtad kakit di iti kwarta ta ang sweldo manen ni Nana Rosita inton biga. Pasensya ka, Maricel. Ngam saan akong nagtrabaho dito'y balayaw inton umay abulan. Apay ngay nana. Nabayag ako nagtrabaho kada kayo. Bakit ako? Jakun ka ba ulan nagtrabaho? Okay, saan kay alapdan no kasta ti plano yo? Pagyaman nagtamaawatan nak. Di kay madanagan. Tumulong ak ngagsapol iti kasukat ko. Sana nana. Siya kun ti makaamo no may papan iti day tabanag. Anya ti masapol mo, Benson, anak ko. Tatang, agparikutak nga rudan. Ha? Anya ta pasama kaya? Talaga anaya dayon trik na tapo ko yung kanyang tatang. Sipod high school, aging gaita kuleyo. Spoiled iti nana. Di na amo ti tumulong iti trabaho iti balay. Di na amo tagtipid. Kan kaslay matap kanyak nga amana. Wana, takanunungan mo ti nana ti kastang arabid na. Ipagarup siguro ta asawam. Apagimbagan ti anak yaw ti kastang aramidan na. Di na mapanunot. Nga amang no iso ti pakaisagmakan ti anak yaw no dumteng total daw. Tulungan dak ko matatang. Kasarita yung man ni Maricel. Barang dengganda kayo. Kumusta kan? Lyra apok. Nasaya at latamat, lolo. Ay, ninanang latati kasarita yun Tadapay atin darak a birthday party. Nakaumay ka mo, tatang.
Manang, na kayon ti makamu ang makisarita ken ni Lolo. Amangan numalada wakiti papanak. Sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak ko. Ada ka di ibagayo, tatang. Anak ko, apa kas jeti kaus ti anak mo? Makit-kita ti tiyan na. Tatang, kas ti uso ita. Apay ka di. Ay, balasangan ti anak mo, Marisel. Isurum kuma, ito husto adalan. Kat kas tamot tar aramidak, tatang. Anya ti panagkunayo aya. Ipalubos ko ayamot ang maisagmak ti anak ko. No kanayon mo akong sinsyen ti anak mo, ang mga numayaw awan to. Sana da ka sa pagbagaam. Sana nga amin nakidawon na ka itid mo, nga oresaan mo't nga importante. Ti priority ita kat ti pagragsakan ti anak ko, tatang. Diyak kayat aguraan nak akas iti amana. Bidot ti kas tawagas mo anak ko. Saan a panangisakit, ken panangipatag iti anak mo ti kasta. Panangispoil ti kasta nga aramida manak ko. Sa dino tayo tanak bakit? Awan pa'y text na. Sigurado asaan pa'y analpas ti birthday party nga inatendaran na. Kat no ramiin, Ay nasaanin nga ubing di anak ta. kasano, nadada ka sa mapasama ken kwa na. Ay na, yan na tayong kumakapo. Adday ta ka manen ako nak. Ag-overthink ka man nga minin. Adda panunot ni anak ta. Awan ka diti panagtalik mo kan kwa na. Pinalubusan pa'y lang amin. Anya nga rod ti kayat mo. Ipupuk ta ti anak ta dito'y balay. Sana kasta ti kahit ko asawan. Istrikto ang kumamot no may papaniti ka kasta banag. Nang ron agad di mo makitkita no anya tar aramidan na ijay. Di mo ammo, nupod no a birthday party tinapananawan no anya. Ay nalakay agawid to kadilat na. Negatibo la akanayon ti adda iti panunot mo. Apay nga itakala ang nagawid, Lyra. Alas 6 ni Tagsaba. Sa dino tinagturuga mi darabi. Iti ayan ti gayem ko, tatang. At damot ti balay mo apagawidam. Didak man sermonan tanapuyatak. Amangan no anya pa'y ti maisawang ko kada kayo. Pagsaya atam ti pampanunutek. Pagsayaatan? Wow! Kaano pa imot? Kitno ka na yun na kontraan yung dagiti aramidan ni Nanang para kanya. Gaputadyak kayat asabali at dalan ti maturong mo. Anyaman daytan aya, Benson. Kasarita yung man ni tatang Nanang. Kaya't kung tagi na na, makaturturog akon. Mala, ingka maturugan anak ko. Wen Nanang. Apay manen aya nga ungtam ti anak ta. Damdamaga kilang, nagturugan na idarabi. Agromen ti kastar aramidan na. Agawid no kay kayat na. Paset ti biyag ti balasang ti kasta lakay. Di mo istriktuan ti anak ta. Tamangan nagrebelde. Bakit? Ayan ni Lyra. Aday jeban nyo. Ape asan manen asimrak? Manon nga aldaw tilangan na Ha? Anya ti mapaspasama kita anak ta. Apay nga agbakbakwa. Diyak mo Mala, tamapanak man iti ayan na. Anya ti kayat asawan ti pregnancy test anakitak iti basuraan anak ko. Pagkawanan dak kumananang. Masikugak. Anyat inararamid mon. Kasano nga rodin ti panagadal mo ita? May sa atawon laengen kat makalpaskan iti kolegyo. Nailaw anak Nanang. Anyan to laengen ti panunutan dagiti tattao. Dagiti kaaruba. Dagiti kakabagyan tayo. Sorry talaga. Hidya ka mo no anya tinagkurangan. Taapay anaaramid mo ti kasta. Sigurado asyak ti pabasulan ti amam iti kasta nagtungpalam. Bason mo, no apay kasta tinapasama kita anak ta Marisel. Natangkan nga minti ulong. Apay ngay asyak ti pabasulam. Gapot akong sintidor ka nga ina. Kamali ti wagas mo amang patakkalit anak ta.
Anya nga ita, naisagmak lakit garudan. Awan ti sabali a pinanunot ko, no di ti pagsayatan na. Kentap no makaturpos iti panagadal na. Sipod pa'y ubing ni Lyra. Itad mo amin adawatan na. Uray na minsan, jak pulos nang abinagbagaam ti anak ta. Wen akanayon ti sungbat mo, tunggal adda ti ibagana. No kontrahin ka, agungit ka. Sa ita, ibagam nga awan ti basol mo. Jak nagayatan ti kastoy anapasama kiti anak ta. Sana pulos, Benson. No di mngag ka kumakanyak, saan kumaan na pasamak ti kastoy? Awanan! Nailaw-anan ti anak ta. Anya ngay, kat agunget kayumit no adda ti bagak. Siyak akanayon ti kamali iti imatang nyo. Ita, sika ti pabasulan dagiti tao. Kanayo mong tumag nga ungtan ni Benson, nukas jay abagbagan na ka. Tata, Saan kami na nasayaat? Ano anya ti kidawin ti anak mo? Itad mo matadagos. Di uray man nagsakit tinakam ni Lyra. Kung sana mapatgan ti kayat na. Tinapatag, maya dayo iti mabalin apa ka isagmakan na anak ko. nagbidutak tatang. Husto ti asawak. Bidot ti wagas ko anang padakkel iti anak ko. Sakbay nga plano ka nga may anak. Kasaritan pa'y ati asawam. Pagsaritaan nyo nga umuna. Noan niya ti rumba nga maramid. Sakbay nga agiwayat ka iti adang. Di ka agdesisyon asiksikalang. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masakbayan ti pamilyayo. Itata nakapas ngay ka nanak ko. Anya ti planong. Ituloy ko ti agiskwela, nanang. Saanan? Tamangan no masayang manin ti gastos. Makiasawa ka langan. Intarayan na kung tinakasikog kanyak. Isu nga awanan namnama ama ornos pa iti amin kada kami, tatang. Lakay. Ikanta ko mapa iti may sa agundaway ti anak na. Siyak ti mga awir iti apukot na. May karinalakit di atinan ulitan tinaramid na. Kan manipod ita, siyakon ti matungpal dito'y balay. Ha? No kayat mo ti agadal manan, Lyra, tungpalam amin akayat ko. Surwam tagtrabaho dito'y balay, nang runa kat addan anak mo. Uwan, tatang. Ikarik.